okushaba okukozirwe Bishop wa Westankora hamukoro gwo kutahwimeko n'abaronde rukagabira nabana aha busaba dikono bwa kabira umureme Toma Bishop abira shendekerezibwo mukazi we Joy Twino Mujuni bakuri byo basesa rero kasango wawe omuntu agutera mu maguru urufuzo n'ururagara bambera hanga wanje umushira kumutema ngwiso kare bari yaho nakawa magenye kwata mwetiremu nazika batagumanya ari yaho umushira kafakare mukazi yamwita ejo ne kibi mama ubwo babashinja mu batera bakazi atarho n'abakazi abakunuhura abashinja mu murebere a platform ko murebere umushinja ati naheza akahabwo kubeko nuzo mutikazi zanditse kandi banga bashinja bo birebizo hati no bakumutera ashobora kuba arabagambe amangu naza kuje muko bashinja bagenzi be abishiriza bashikira mu kushabo kubasimira ngiri ya Bishop no mukazi we egenderire kureta ho businjo mu maka Simba Bishop witwa Westankore Reverend Johnson Twino Mujuni abo kwamya abaronde rukagana nshanju kandi no kwamisiriza emirumo yabombeka okwangusya ekanisa ekayo murembe eyobona ko Nesima umureberezi witu abo mu muhango kandi mu byo yakora ukamya abantu mu Kristo kandi no kushikiriza ebyaraganize amakanisa yabo agiyarabira mu mwaka kwira kashanda kine kigakora agari amakanisa ashatu nsima obhabuzi nibwambo birungi imama Joy yatuseho ahabwa okubaho kweka ebizubwe birumu nebirungi birumu haba habo kubatanisa ukwabana umushinja hamwe abahamye bwo mu kwikiriza bashabirwa kubico kureberaho mu makagabo hamwe n'ibyange barukuhangarira kayo uteka teka ngwetongane nuko Rwanda n'abahereza umuntu cyikuja tungura baitu umuntu twabiro ngiye twakora masi akabagama ko umuntu twazunwa asohoke umuntu yenda tsoborokirwe karabe hushobe zigwego rero tubase kugumiza anganja hanaina gwakutambire naina gwakorera ibyo takarebaga naina gwa garro muteka oreba umusega wawe umkunde umwana wawe ugakana n'umuzere wawe ugakana esirhanga muzo muri Yesu Gasha kwa Ben Muhozi